Governor basta kwa ataka nene na ono mati toyo azwani ya usoma mezo ya Biblia na kona kwa ataka nene nuni mwana siasa kwa chini amuka siasa saa zita siasa na wewe siasa. Mimi nikiona watu hivi nafikiria tu kusoma mezo ya menini ya siasa kana maendeleo tiwo nenge hadi usio ngasoma Governor yu tuende nesa sinuni tene na mutumia mwe muthoni aendie kwa muthoni wake alo na athi kwa muthoni athie makoma na mama kwacha na athi uthamba na athamba aukie yobeta Governor utambia PS tukiendelea ndo ni na Greg aumito thamba yobete suka yobete taulo na koma na kana kama muthoni akasembe na nikebeti kasembe kaambia na ke cholu ya katheya chengi na cholongo munangu ila watheju kana kambatita utalo ya theya alo ndiviganezi kana kambata atalo ya kata na kwa ile yu mzee azizia kana ana taulo alo kana ana chao eyo mesia acha kijaye mangoi matungikije osakana adukia atunga bae diendi Governor tibau alo tibau kana okeolo edidukanese Governor niende za achati na masinga leda ne chama na silezu tiwonenge akitambola chambeyu aume kana kakeolo sasa sawa yukana kaka tiolo mwambe ya mwenda taulo kana mwenda kana mwambe ya kukuthiru gathi atezo bya kana ninyo mwacheu tiba masonga basi ende